Ladies and gentlemen, let us welcome Tajikistan, Islamic Republic of Iran. Please stand up if you are able for the national anthem of Islamic Republic of Iran.
درود با کل بینندگان تلویزیونی فوتبال. گزارش مستقیم ما آغاز می شود از آخرین بازی کاف 2024 اوید با فوتزال بین بانوان و یادآور می شویم که خوب تاجیکستان و ایران امروز بین هم بازی آخرین کاف 2024 بین بانوان رو دایر میکنند و این رقابت از طریق تلویزیونی فوتبال برای شما به طور مستقیم پیشنهاد می شود. باید گفت که دو بازی امروز باید برگزار می شد. بازی اول بین قرقیزستان و ازبکستان بود که اونجا ازبکستان با حساب 8-2 ظفر یافت و پس از این اکنون با کسب خوب 9 امتیاز این دسته در جای دوم پس از ایران قرار گرفت و ایران قهرمان است. البته این معلوم است نزینه اول رو این دسته با دست آورده است که صاحب گشته است و امروز بر مقابل تاجیکستان بازی آخر رو باید که دویر نمایند. حالا اولین هجوم و اولین ضربه رو ما میبینیم. اینجا ضربه اجرا شده از طرف سعیده مقیمی درزی و با هیئت‌های دسته هم بیا توجه کنیم. شروع میکنیم از هیئت تیم منتخب تاجیکستان. در امروز بازی رو شروع کردن در هیئت اساسی رقم 1 مونیسا گولووا در دروازه‌بان، نیسو عبدالله و شماره 8 کاپیتان، رقم 7 مدینه یلیه و رقم 9 نیکوبخت خودودودова و 13 مرجانا فیض‌الله و مصطفی افشاری سرمربی منتخب تاجیکستان از کشور ایران است و امروز او دسته رو بر مقابل هموطنان خود آماده کرده است برای بازی کردن. هیئت تیم ملی ایران در دروازه‌بان رقم 1 فرزانه توسلیس و او هم دروازه‌بان و هم کاپیتان است. رقم 5 سورو شیربخی، رقم 7 محسو کمولی، رقم 11 سعیده مقیمی درزی و رقم 14 مرال ترکمن. فرزان سلیمانی سرمربی منتخب ایران است در این بازی. داوری اساسی از کشور ازبکستان است کولسیکووا الکساندرا و داوری دوم خوب همچنین از کشور قرقیزستان است رایمبردیف талантбек و داوری سوم سعیدقулова گلشده در این دیدار. و اینجا همچنین البته نفری که وقت رو باید نگاه دارد این ژیرгалбеков سیمیک است از کشور قرقیزستان. یعنی داوران بازی امروز از ازبکستان و از قرقیزستان هستند. خب بازی قبلی ما در کاف 2024 بر مقابل منتخب ازبکستان بود. یک روز پیشتر یعنی روز 9 فوریه و اونجا ما با حساب 7-0 شکست خوردیم از ازبکستان و اکنون امروز آخرین بازی خود رو یعنی چهارمین بازی خود رو در همین مسابقه دور کرده شدیم. هرچند اول دوری پنجمی مسابقه است. هجوم نوبتی منتخب ایران و بازم توپ از میدان بیرون نشود. البته دقیقه دوم قریب که به پایان میرسد ولی ایران هنوز گل نزده است در این دیدار. یادآور میشیم که ایران در بازی گذشته خود با ترکمنستان بازی کرده بود و 9-0 ترکمنستان رو این دسته شکست داد و اولین گل در دقیقه 11 اون دیدار زده شده بود از جانب افروخ. حالا هجوم نوبتی منتخب ایران ضربه و در دقیقه دوم البته گل اول زده می شود از جانب بازیگران این تیم مخصوصا سعیده با زدن گل دست یافت عین زمان تحت شماره 11. قبلتر از این بر مقابل قرقیزستان بازی کرده بود ایران و اونجا باشد با حساب 11-0 پیروزی به دست آورده بود و در دقیقه دوم اونجا خسروی گل نخست ایران رو زده بود. یعنی منتخب ایران در این مسابقه از همه دسته قوی ترین به حساب می رود که در همه بازی‌های خود امورهای خیلی فرق کننده دارد. برای مثال بازی دوری اول 5-1 بود بر مقابل ازبکستان. بازی در دوری دوم ایران به رقیب مانده بود. ترکمنستان با ازبکستان بازی کرد، قرقیزستان با تاجیکستان و در دوری سوم بازی دوم خود رو ایران برگزار کرد 11-0 قرقیزستان رو شکست داد و بازی دوری چهارم رو باشد با ترکمنستان کرد که اونجا 9-0 این دسته پیروزی به دست آورد. و حمله نوبتی ایران رو می‌بینیم و توپ از میدان زده بیرون کرده شد.
ҳуҷуми навбати мунтахаби Эрон ва тоб аз майдон зада берун карда мешавад. албатта аз рӯи бозиҳои қаблӣ, аз рӯи натиҷаҳои бозиҳои қаблӣ мо медонем ки аз рӯи қувва Тоҷикистон бо Эрон баробар нест ва ҳатман мушкил мешавад кори бонувони мо дар ин рақобат. Лекин ба ҳар ҳол умедвор мешавем ки ба ҷуз аз ин ки мо дар ин бозӣ голҳоро мебинем, ҳамчунин ҳолатҳои дигарро ҳам бубинем ва махсусан тими мунтахаби бонувони Тоҷикистон бояд аз ин гуна бозиҳо таҷрибаи хеле хуб гирифта тавонанд ва ин чиз бештар рабт дорад ба Мустафо Афшурӣ, сармураббии тими мунтахаби мо, ки бо дар назар доштиан ҳамин гуна бозиҳо, яъне бозӣ кардан бар муқобили дастаҳои хеле қавӣ ба монанди Эрон кори худро беҳтар кунад ва умуман бо бозигарони худ дар якҷоягӣ ба сатҳи дигар баромаданро оҳиста шурӯъ намояд. ҳамлаи навбати мунтахаби Эрон қатъ гардид, вале инҷо талоши Мадина Елиева бенатиҷа буд. ҳуҷуми навбати Эрон пас ба дохили ҷаримагоҳ имконият зарба ва чӣ гуна осон Соро Ширбигӣ гол мезанад ва ҳисобро 2-0 ба фоидаи Эрон мекунад дар дақиқаи 4-уми майдондории алакай. Тук дар ихтиёри бозингарони мо ва ҳоло бозии хуби Некубахт Худодод до바ро бубинед ки ӯ чӣ гуна як нафарро фиреб дод ва баъдан хост ки пас бидиҳад, аммо муваффақ нашуд. имрӯз он нафароне ки дар кишвари Тоҷикистон ҳастанд аз шаҳрвандони Эрон ташриф оварданд ба макони баргузории мусобиқаи Кафа 2024 ва ҳоло дастгирӣ карда истоданд бозингарони худро. توپ در اختیار بازیگران ایران. ҳоло аз майдон берун шуд дар ҳамин вазъият Некубахт Худодод ва ба ҷои ӯ ба бозӣ омад Нисо Абдуллоева. бозӣ идома меёбад. ҳамлаи навбати Эронро мебинем. як зарбаи дигар ва дарозабон ин зарбаро бармегардонад. бубинед чӣ гуна зарбаҳо пайҳам мешаванд. барои мунтахаби Тоҷикистон ин бозӣ шояд мушкилтарин рақобат дар ҳамин мусобиқаи Кафа 2024 бошад. зарбаи навбатӣ хеле ҳам сахт зарба иҷро гардид аз ҷониби Илҳом Анафҷӣ. мухлисони бонувони мунтахаби Тоҷикистонро мебинем ва онҷо дарозабонро
ташвиқ карда истоданд. ҳоло талошҳои навбатии бозингарони Эрон ва бозам дарвозабони мо Муниса Гулова дар мавқеи худ хуб истод ва баргардон зарбаҳои навбатиро. Эрон пурра рафти бозиро идора мекунад. кӯшиши Ҷунона Қурбонова тӯбро аз даст дод ва аз нав Эрон ба ҳамла мегузарад. Фотима Раҳматӣ зарба зад аз масофаи дур, вале дарвозабони мо тӯбро ба дасти худ гирифт. барои дарвозабони мо мушкил аст дар ин бозӣ кардан, чунки дар хати дифоъ албатта бозингарони мо медонем ки нисбат ба рақиб хеле суст ҳастанд ва дар бисёре аз вазъиятҳо наметавонанд ки пеши рӯи зарбаҳоро бигиранд. аз ин лиҳоз кори дарвозабон мушкил мешавад ва зарбаҳо ҷониби дарвозаи ӯ навбат ба навбат зиёдтар мегарданд. аут ба фоидаи Эрон аст. тӯб аз майдон берун гардид. ҳуҷуми навбати мунтахаби Эронро мебинем. пас ба Канур. ин дафъа паси Илҳом Афанҷӣ хато рафт ва ҳамлаи мунтахаби Эрон каме хуб сустар шуд. боз як зарбаи дигар аз масофаи дур ва ин дафъа Фотима Раҳматӣ шумораи 4 гол зад ва ҳисоб тағйир ёфта ва ки дар дақиқаи 8-уми қисми аввал 3-0 ба фоидаи Эрон мешавад. мухлисони мунтахаби Тоҷикистон ҳоло боз албатта бонувонро ташвиқ карда истоданд. ҳуҷуми навбатиро мебинем ва тӯб аз майдон берун шуд. зарбаи кунҷӣ барои мунтахаби Эрон ба миён меояд. яке аз бозингарони муосиб мебинад ва ин Комила Расулова аст, сатҳи шумораи 11. ҳатто ба кӯмаки духтурон ниёз дорад ӯ. пеш аз ин зарба албатта бархурд буд байни Комила Расулова ва бозингари тими мунтахаби Эрон.
боз як ҳамлаи дигари мунтахаби Эрон. Пас Бақи идома меёбад ҳуҷум. бозингарони мунтахаби Эрон барои задани голи чаҳоруми худ талош доранд, вале ин лаҳза тӯб аз майдон берун гардид ва ин чиз маълум ҳам буд. баъди бозӣ кардани Маҳтоб Бануӣ ӯ натавонист тӯбро дар майдон нигаҳ дорад. бозингарони мо акнун инҷо иштибоҳ буд ва тӯбро аз даст доданд. аммо не, Марҷуна Файзуллоева тавонист тӯбро бигирад. ва хуб ҳуҷуми Эронро дигар бора қатъ намояд, ҳарчанд ҳамдастаи ӯ иштибоҳ карда буд дар ҳамон вазъият. дар умум дӯстони азиз, ин мусобиқаи кафа дар таърихи баргузории бозиҳои кафа байни бонувон оид ба футзал махсусан танҳо сеюмин мусобиқае аст ки ҳоло баргузор шуда истодааст дар таърих. ҳуҷуми навбати Эронро мебинем ки бартараф шуд. аввалин бор соли 2022 байни бонувон бозиҳо доир шуданд, махсусан дар шаҳри Душанбе дар ҳамин майдон рақобатҳо пушти сар гардиданд. баъдан соли қабл, яъне соли 2023 бозиҳо дар шаҳри Тошкенти Ӯзбекистон гузаронида шуданд ва дар ду мусобиқаи аввал чаҳордастаӣ иштирок карданд: Эрон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон. аз кишварҳои Осиёи марказӣ дастаҳои бонувонаи Туркменистон ва Афғонистон дар ду мусобиқаи қаблӣ набуд, вале имсол акнун Туркменистон ҳам ҷалб шуд ва ин даста ҳам ворид шуд ба Кафа 2024 ва ҳоло 5 тим имсол байни ҳам бозӣ карда истоданд дар доираи ҳамин сабқатҳо. тӯб дар майдон нигаҳ дошта мешавад ва ҳуҷуми навбатии мунтахаби Эронро боз ҳам мо шоҳид мешавем. Муҳаддиса Муҳаммадӣ, паси ӯ Зебо Афруғ, пас ба канор Муҳаммадӣ аз як нафар мегузарад, нафари дуюмро ҳам фиреб медиҳад, партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯб дар дасти дарвозабон Муниса Гулова. Файзуллоева тӯбро гирифт ва имкони оғози ҳуҷуми мунтахаби Тоҷикистон ҳам ҳаст. бале ва шояд ин аввалин ҳамлае аст ки бозингарони мо онро созмон дода истоданд. аут ба фоидаи тими мунтахаби Тоҷикистон. бозингар иваз мешавад дар ҳайати мо. не, дар умум тайм-аут ҳоло гирифта шуд ва Мустафо Афшурӣ суҳбат мекунад бо дастпарварони худ. نسا یه پاس میاد پاس خود نسا بده مکانیزم در این یه پاس акнун дастаҳо бармегарданд ба майдон ва бояд бозӣ идома ёбад. ёдовар мешавем дӯстони азиз ки ин бозии охирини мусобиқаи Кафа 2024 оид ба футзал байни бонувон аст. тӯба завод ба бозӣ дароварда шуд ва боз ҳам аут ба фоидаи мунтахаби Тоҷикистон. талош идома дошт аз ҷониби Худододова, вале ӯ ба тӯб расида натавонист дар ҳамон вазъият. оё қоидаи бозӣ вайрон шуд ё не?
نه و پا برمیخیزد در این حالت محسا کمالی و ادامه میدهد بازی رو. توپ در اختیار بازیگران مو است. البته در همین وضعیت امکانیت برای منتخب ایران و باز هم برطرف شد آن لحظه. اما حمله نوبتی ایران رو میبینیم که ادامه دارد. ضربه جانبی دروازه و گل نوبتی سورو شیربیگی با زدن گل دست یافت و حساب رو تغییر داد در دقیقه 13 میدانداری 4-0. مونیسا گلووا در زبانی مو با پیش اومده است. و حالا تو از میدان بیرون گردید. حتی قاعده بازی شاید ویران شده باشد. مخلصان تیم منتخب تاجیکستان رو ببینید که حالا در نشستگاه قرار دارند. هجوم نوبتی ایران. امکانیت برای رفتن به عکس الهجوم از جانب بازیگران مو و از کنار چپ حمله ادامه می‌یابد. نه در همین وضعیت محسا کمالی توپ رو از نزدی پای بازیگری مو گرفت و فیض‌الله و در آن لحظه نتوانست که هجومی دست را ادامه بخشد. اما اکنون ایران از نو به حمله می‌رود. باز یک فرصت دیگر برای زدن ضربه می‌جویند بازیگران این دسته. حالا توپ از میدان بیرون گردید و ضربه کنجی به فایده تیم منتخب ایران است. مونیسا گلووا در زبان منتخب مو خیلی اذیت شده است. این وضعیت خیلی برای مشکل است بازی کردن. البته دیگر فوتبالبازان نیز کوشش میکنند که در برطرف کردن هجوم‌های رقیب موفق باشند، اما مشکلی اساسی در دروازه‌بان خواهد بود. گل نوبتی، گل پنجم ایران زده می شود، اون هم از جانب سورو شیربیگی و مونیسا گلووا. ببینید دروازه‌بان چی احساسات دارد و این هنوز قسم یکم رقابت است و حساب 5-0. دقیقه 15 رقابت ادامه دارد و حالا تا خاتمه نیمه یکم باز 5 دقیقه دیگر دست فرصت دارند. ادامه هجوم ایران حمله قطع می شود. فیض‌الله
талоши ҳамлагари мо, вале ӯ тӯбро дар майдон нигаҳ дошта натавонистааст дар ҳамон ҳолат. барои мунтахаби Эрон, барои бонувон албатта ин мусобиқа як марҳилаи хеле муҳим ҳаст. Умуман барои ҳама дастаҳое ки дар ин мусобиқа ширкат мекунанд, вале махсусан барои Эрон ки яке аз дастаҳои қавитарини Осиё ҳам ҳаст ин тим. зарбаи навбатӣ ва гол. ва ҳисоб тағйир меёбад. 6-0 мешавад ва ин дафъа ба задани гол даст меёбад Саида Фотима Ҳусайнӣ. ин бозӣ агар ҳамин тавр идома ёфтан бигирад, пас ҳисоби ин рақобат хеле калон буда метавонад. шумо тасаввур кунед, соли 2023 вақте ки мунтахаби мо бо Эрон бозӣ карда буд, мо 16-0 мағлуб шуда будем. 16-0 бозии қаблии Тоҷикистон бо Эрон дар ҳамин мусобиқа як сол пеш буд. вақте ки бозиҳо моҳи январи соли 2023 дар шаҳри Ташкенти Ӯзбекистон мегузаштанд. онҷо мо аз Ӯзбекистон бо ҳисоби 7-1 шикаст хӯрда будем. аз Эрон 16-0 ва аз Қирғизистонро бо ҳисоби 4-2 мағлуб карда будем. ҳоло ҳамлаи навбатии тими мунтахаби Тоҷикистон имконият барои задани зарба пайдо шуда метавонист агар Комила Расулова тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ медошт, аммо ӯ муваффақ нашуд. ва умуман онҷо гуфтем ки яъне соли қабл мо ягон шонс надоштем ва ҳатто бо ҳисоби 16-0 мағлуб шуда будем. умуман мунтахаби Эрон иштавре ки гуфтем хуб ҷоизаҳои зиёд дорад, махсусан солҳои 2015 ва 2018 дар футзал чемпионшип, умуман дар мусобиқаи Осиё қаҳрамон гардидааст 2 дафъа. ва дар дигар мусобиқаҳо низ ин тим яке аз дастаҳои хеле қавӣ маҳсуб мешавад, махсусан дар ҷоми ҷаҳон. зинаи панҷумро соли 2013 гирифта буд ин даста ва ин беҳтарин нишондоди мунтахаби Эрон дар ҷомҳои ҷаҳон ҳам ҳаст. зарбаи навбатӣ буд ва тӯб аз майдон берун гардид. Эрон ба ҷуз аз Тоҷикистон дигар рақибони худро низ дар кафа бо ҳамин гуна ҳисобҳои калон шикаст медиҳад. махсусан Қирғизистонро 5-0 соли 2023 шикаст дода буд ва Ӯзбекистонро 5-4 шикаст дода буд ва албатта бар муқобили Тоҷикистон 16-0. имсол бошад дар бозии қаблии худ Эрон 11-0 бар Қирғизистон пирӯзӣ ба даст овард ва 5-1 бар Ӯзбекистон ва ҳоло бо ҳисоби 6-0 то дақиқаи 18 рақобат бар муқобили бонувони тоҷик онҳо пирӯз гашта истоданд. боз як ҳамлаи дигар аз ҷониби мунтахаби Эрон ва инҷо талоши Расуловаро мебинем барои гирифтани тӯб, аммо ӯ боз ҳам муваффақ намешавад дар лаҳзаҳои ахир. вале аут ба фоидаи мунтахаби Тоҷикистон аст. ва бо ин оморҳо ин нишондодҳое ки ман гуфтам, албатта мо ҳамарӯза хуб таваҷҷӯҳ мекунем ва ҳамарӯза мебинем
بازی‌ها رو مخصوصا بازی منتخب تاجیکستان رو همه ما و شما و از این نگاه میدونیم که قواهای تاجیکستان و ایران برابر نیستند در این بازی‌ها. ولی هر چقدر گلی کمتر سر بدیم بازیگران ما، هر چقدر بیشتر کوشش کنند که بازی کنند با چنین دسته‌های قوی، پس این تجربه عالی‌تر خواهد بود برای آنها. حمله نوبتی ایران. حالا وقت هست تا پایانی قسم یکم. بیشتر از 1 دقیقه دیگر و حساب تو این دم به تغییر 6-0 باقی میماند. هجوم نوبتی ایران. امکانی ضربه زدن باید ندیم بازیگران ما و همین تمام شد. موسی گولوف قریب بود که اشتباه میکرد. البته در حال پاس دادن خواست ولی موفق نشد در همون وضعیت. حالا وقت تمام می شود. قسم یکم به پایان می رسد و اکنون کمی استراحت میکنند از بدن. پس از چند لحظه دیگر به قسم دوم برمیگردیم.
Чем больше провансали от «я люблю готовить» добавляешь, тем ярче. Ярче. И ярче становится вкус. О, Ля. ля. Ярче вкус, ярче настроение с брендом «я люблю готовить».
бинандагони азиз, ба қисми дуюми дидори мунтахабҳои Эрон ва Тоҷикистон бармегардем. Баъди нимаи аввал ҳисоб 0-6 ба фоидаи Эрон аст ва ҳоло дастоҳо дар қисми дуюм бозиро бояд ки оғоз намоянд. Инҷо албатта бозингарони мо бозиро шурӯъ мекунанд аз маркази ин дафъа ва умедвор мешавем ки дар нимаи дуюми рақобат хубони тоҷик метавонанд бозии хубтар нишон бидиҳанд ва ҳадяқал голи камтаре сар дода бошанд. ҳоло ҳуҷуми навбатии Эрон аз дақиқаҳои аввал ва зарбаи аввалро ҳам дидем. хушбахтона ин дафъа туп аз паҳлӯи дарвоза рафт баъди зарбаи туркман. фишор меоранд бозингарони мунтахаби Эрон. аут ба фоидаи Тоҷикистон аст. дар нимаи аввал мо танҳо 2 дақиқа дифоъ карда тавонистем халос ва аллакай дар дақиқаи дуюм ба тури дарвозаи худ гол сар дода будем. ҳоло акнун дар нимаи дуюм чӣ кор хоҳем кард ва чӣ гуна бозӣ менамоем хоҳем дид ва умедвор мешавем ки дар нимаи дуюм бозӣ фарқкунанда ҳам бошад. тӯбро аз даст дод бозингари мо таҳти шумораи 5 Беназир Ҷумахонзода ва ниҳояти ин иштибоҳ голи навбатии тими мунтахаби Эрон мебошад. 7-0. дар нимаи дуюм ҳатто 1 дақиқа дифоъ карда натавонистем ва ман аз қабл ишора карда истодам ки аз рӯи қувваҳо албатта бозии мунтахаби Эрон ва Тоҷикистон умуман ба ҳам баробар нестанд ва Эрон дар сатҳи дигар аст, мунтахаби Тоҷикистон тамоман дар сатҳи дигар. Эрон яке аз астаҳои пурқувваттарини Осиё аст ва ҳатто дар ҷомҳои ҷаҳонӣ ин даста хеле фаъолам ҳаст ва аз ин нигоҳ бозӣ бо Эрон барои мо на як бозӣ буди ки барои натиҷа бошад, балки бозӣ барои касб кардани таҷриба, бозӣ барои бештар дидани иштибоҳҳои худ ва рушд кардан. бояд бозии мо бар муқобили Эрон бо ин ҳадаф доир шавад ва дар умум худи баргузории бозиҳои кафа ки ҳарчанд аллакай байни мунтахабҳои мардона, яъне мунтахабҳои футбол дар минтақаи Осиёи марказӣ аллакай ба бозиҳои расмӣ табдил шуданд ва хеле ҷиддӣ бозиҳо баргузор мешаванд дар ин мусобиқа. вале дар умум агар бигирем байни синну солҳои гуногун махсусан зери 17 сола, зери 19 сола ва 21 сола, 23 сола баргузор мешаванд бозиҳои кафа ва ин ҳама бозиҳо бештар унвони бозиҳои дӯстонаро доранд. аз ин лиҳоз фикр мекунам ки бозӣ бо Эрон албатта ин бозии дӯстонам ҳаст, аммо аз тарафи дигар бозӣ аст ки барои мо метавонад хеле муҳим бошад, новобаста аз натиҷааш ки бо кадом ҳисоб ба поён мерасад, новобаста аз он. ман болотар гуфтам ки аз кадом лиҳоз, аз он хотир ки мо дар ин бозиҳо метавонем таҷриба касб кунем, метавонем ки бозии худро беҳтар намоем. мулоқоти бозӣ байрон мешавад дар маркази майдон аз ҷониби Ҷумахонзода ва бар муқобили Маҳсо Камолӣ қоидаи бозӣ байрон шуд. зарбаи навбатӣ ва тоб аз паҳлӯи дарвоза гузашт. рақобат дар маркази майдон.
навбати Ерон оғоз мешавад ва дар қисми дуюм аллака Ерон як гол дорад. имконияти навбатия то ҳоло бе дарвозабон бозӣ карда истодааст мунтахаби Ерон. бозингари шумораи 5 аз ин даста ин соро ширбеги аст ки пироҳани дарвозабонро ба бар кардааст, вале ӯ низ бозӣ карда истодааст ва Ерон акнун бо ин нишондоди худ ё ин ки бо ин бозии худ бештар барои задани гол ва умуман баланд бурдани касбияти бозингарон ҳоло бозӣ мекунад. кӯшиши навбатии бозингарони мунтахаби Ерон боз ҳам бенатиҷа буд ва инҷо дарвозабони мо талош менамояд. Муниса Гулова дар ҳоле ки дарвозабони Ерон дар мавқеи худ нест, зарба бизанад ҷониби дарвозаи холии Ерон, вале муваффақ нашуд то ҳол. ин дарвозабон ҳарчанд ду дафъа мо дидем ки талош мекунад Муниса Гулова. ҳамла навбати Ерон. бозингарони мо мавқеи холӣ намедиҳанд барои задани зарба ба бозингарони рақиб. вале ниҳоят як зарба ҳам зада шуд ва ин зарба хуб хато буд. бозӣ давом меёбад ва бозам ҳамон тактикаи худро истифода мебарад Ерон, яъне бе дарвозабон бозӣ карданро идома медиҳад. ин дафъа Фотима Раҳматӣ бо пироҳани дарвозабон вале дар майдон бозӣ карда истодааст. ба зарба бозӣ дароварда шуд ва Расулова кӯшиш кард то охир. ҳамон дарвозабони мунтахаби Ерон ба пеш баромад дар ҳамон вазъият. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Ерон. ва бубинед чӣ гуна озодона тӯбро идора мекунанд онҳо. Фотима Раҳматӣ пасиё зарбаи навбатӣ ва тӯб аз канори майдон, аз майдон берун шуд. худе бозӣ вайрон мешавад ва Карина Мирзоева аз по афтонд Зебо Афруғро акнун зарбаи ҷаримавӣ ба самти дарвозаи мо гузошта шуд.
зарба ҳам зада шуд, вале баргардонда шуд туп. боз як зарбаи дигар ва ин дафъа дарвозабони мо умда буд ки фикр мекунам зарбаро баргардонад. аммо ҳоло туп аз майдон берун мешавад ва туби кунҷӣ барои мунтахаби Эрон. дарҳол пас медиҳанд. Фотима Раҳматӣ, паси ба канор. Хусравӣ пас медиҳад ба тарафи муқобили майдон. партоби навбатӣ ва ин дафъа Зебо Афруғ аслан имкон надошт ки ба тӯб бирасад. ҳоло тағйирот дар ҳайати мо аз бозӣ гирифта шуд. Карина Мирзоева ва ба ҷои ӯ Некубахт Худододова вориди рақобат шуд. Файзуллоева пас ба дарвозабон. Файзуллоева тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист баъди паси Муниса Гулова. ва ҳоло боз ҳам Эрон аз нав ҳамла оғоз мекунад. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Тоҷикистон шурӯъ шуд. ё шояд ба таври дигар бигӯем дуруст бошад. аввалин ҳамлаи Тоҷикистон дар қисми дуюм, аммо дар иҷро кардани пас иштибоҳ аз ҷониби Комила Расулова дида шуд. аниқтараш Комила Расулова фикр мекунам дар он ҳолат тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист, чунки дар ҳамон вазъият Худудодова хато пас дод. ҳамлаи дигар бораи Эрон. Файзуллоева сар мегузорад ва тӯб аз майдон берун мешавад баъди зарбаи Зебо Афруғ ва як зарбаи кунҷии дигар ба фоидаи мунтахаби Эрон. пас бақӣ паси навбатӣ дар иҷрои Хусравӣ. вале Хусравӣ ин дафъа дақиқ пас дода натавонист. бозигарони мо то маркази майдон маротибаи дуюм омада тавонистанд бо тӯб. вале натавонистанд ки ҳамларо дар он ҳолат идома бидиҳанд. Хусравӣ паси ба канор. умуман дар қисми дуюм мо як чизро эҳсос кардем ки бозигарони мо ҳадди ақал дифоъ карда тавониста истоданд. яъне 4 нафар ҷамъ мешаванд дар пеши дарвозаи Муниса Гулова ва барои ӯ иҷозат намедиҳанд ки аниқтараш барои рақиб иҷоза намедиҳанд ки ба самти дарвозаи ӯ зарбаи рост ва озод зананд. ҳоло бубинед 4 нафар танҳо кӯшиш доранд ки наздик ба ҷаримагоҳ бозӣ кунанд аз бозигарони мо ва ин чиз кори Эронро дар задани гол мушкил мекунад. аз қисми аввал аз дақиқаҳои аввал бояд ҳамин гуна бозӣ мекарданд дастпарварони Мустафо Афшорӣ ва шояд мо ҳоло ҳисобро 7-0 нею шояд ҳадди ақал 3-0 ё ки 4-0 медидем. бисёр як ҳаракати зебо аз ҷониби Файзуллоева, вале охири ин танҳо бо аут ба нафъи мо тамом мешаваду халос. бозигузории навбатии бозигарони мо ва як зарба аз ҷониби дарвозаи Эрон зада шуд ва шояд ин аввалин зарбаи мо дар рафти ҳамин бозӣ ҳам буд. ҳуҷуми навбатии Эрон. тӯб дар ихтиёри Рӯзигули Ҳасан.
نه این روزگلی اصلا البته در هیئت منتخب تاجیکستان است، بلکه محتاب بانویی است تحت شماره 2 از هیئت منتخب ایران که حالا در میدان قرار دارد. فیض‌الله دو نفر رو فریب میدهد این دفعه و شاید پاس بدهد. اکنون او نه ضربه زد و ندید مدینه یلیوا رو، امکانیت از دست رفت. اکنون بازیگران ما از به هجوم میروند. مدینه یلیوا تا آخر دوید ولی به توپ نرسید. اما ضربه قبلی که جانب دروازه فرزانه توسلی سیس زده شد، ضربه راست بود و این دفعه بازیگران ما توانستند که یک حالت خوفناک رو به میان بیارند. توپ از میدان بیرون شد. به دروازه‌بان ایران بازی رو ادامه میدهد و دقیقه 12 رقابت است. البته برای ما حالا باز بیشتر از 8 دقیقه دیگر باید که صبر کنیم و بازی کنیم بر مقابل ایران. اما یک چیزی خوب در قسم دوم نسبت به نیمه اول هست و دیده شد که مصطفی افشاری بعد تجربه بازی در قسم اول بر مقابل ایران رو گرفتن، در نیمه دوم بازی رو به شکلی براه ماند که شاگردان خوبتر و بهتر دفاع کنند و در نزدیک 13 دقیقه قسم دوم ما تنها یک گل به دروازه خود سر دادیم که این نسبت به قسم یکم خیلی نتیجه خوب است. و اگر از قسم اول چطور که من بالاتر اشاره کرده بودم با همین شکل بازی میکردیم شاید نتیجه حساب اینقدر بزرگ نمی بود با فایده ایران. بازمیران از نو به حمله بگذارد. امکانیت نوبتی برای زدن ضربه و این دفعه مونیسا گولووا واقعا سیف انجام داد. هجوم نوبتی منتخب ایران رو میبینیم. محتاب بانویی
пас дод ва зарба ҷониби дарвозаи гол ва дар ду ҳолати ахир дарвозабони мо таврист ки зарбаҳоро баргардонад. توپ از میدان بیرون می شود. پاس از کنج میدان. سعیدا مقیمی درزی. پاسی او. خسروی. ببینید بازیکنان منتخب ایران بهر و وستیک نباشد کوشش دارند که نزدیک شوند به دروازه ما. اوت با فوده منتخب تاجیکستان و حالا تایم اوت است برای تیمی اومن. از جانب فکر میکنم مصطفی افشوری گرفته شد، نه از طرف ایران. ولی هدف اساسی همین تایم اوت فکر میکنم این دقیق‌تر نمودن این کار از جانب سرمربی منتخب ما مصطفی افشوری است. خوب او در آغاز قسم دوم دسته را با یک راهنمایی خیلی خوب به میدان آورد. بعد 6 گل سر دادن آنها در قسم دوم خیلی عالی دفاع کردن و تنها یک گل به دروازه خود سر دادن. حالا اکنون شاید در همین 5-6 دقیقه اخیر کوشش کند که بازیگران خود را هم در دفاع فعالانه نگه دارد و هم به هجوم روان کند. حالا بیاید ببینیم. اکنون بازی ادامه می‌یابد و بیاید ببینیم که بعد این تایم اوت بازیگران ما چگونه بازی را ادامه خواهند داد. مصطفی افشوری چیزی را در شکل بازی دستپروران خود تغییر می‌دهد یا نه؟ و این معلوم است که ایران باز هم اداره کردن توپ را ادامه خواهد داد. ایران باز هم برای گل‌های نوبتی خود مبارزه خواهد برد. ولی بازیگران ما چگونه عکس‌العمل خواهند داشت در همین حالت این مهم است و این رو یک جا می‌بینیم. ما جوی نوبتی ایران توپ از میدان بیرون می‌شود. بعد رسیدش به پای مرجان فیض‌الله‌یeva و این یک خوب ضربه کنجی هم هست برای ایران. ضربه نوبتی از جانب بازیگر ایران. این تحت شماره 5 سورو شربیگی است که البته او بازیگر است و در چنین لحظه ها هم در نقش دروازه‌بان و هم در نقش یک بازیگر به میدان میآید. ضربه کنجی نوبتی ایران باز هم فیض‌الله‌ی وسط میگذارد. ضربه جانبی دروازه منتخب ایران بود و قریب که ما گل اولین خود را در این دیدار میزدیم. عموما به طور دروازه ایران قریب بود که اولین مراتبه گل میزدیم، چون که در دو کفه قبلی سالهای 2022 و 2023 ما یگان گل به دروازه ایران نزدیم و ایران سال 2022 به دروازه ما 12 گل زد. سال 2023 باشد 16 گل. حالا اکنون در سال 2024 به 7 گل آورده رسانید شماره گل‌های خود رو این دسته بر مقابل تاجیکستان. ولی باز کمتر از 5 دقیقه دیگر فرصت دارد برای زدن گل‌های دیگر. من در بازی بر مقابل ایران زدن گل برای بانوان ما فکر می‌کنم این خود یک
қадами хеле муҳим гузоштан ба самти пеш аст. имконият барои задани голи ҳаштум буд аз ҷониби бонувони эронӣ, аммо он ҳолат дар ниҳоят барои онҳо бегол анҷом ёфт ва ҳамлаи навбатиро мебинем. Пас боз ҳам ба канори рост зарба зада мешавад, вале Файзуллоев хеле хуб аксуламал нишон дод ва тӯбро аз майдон берун кард. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Эрон. Зарба ҷониби дарвозаи Муниса Голова ва дарвозабон коре карда натавонист бар муқобили зарбаи Соро Ширвигӣ. 8-0 Эрон пешсаф аст. Бозингарони мо ҳанӯз кӯшиши задани голи аввалро карда истоданд. албатта умедворем ки то хотимаи ин бозӣ ҳадяқал мо як гол ба дарвозаи Эрон мезанем ва голҳои Эрон ба 10 намерасанд. ҳуҷуми мунтахаби Тоҷикистон. то ин дам мо танҳо метавонем ки то марказ хуб ҳаракат кунем биёем ва баъдан тӯбро ё ба аут равон кунем ё ин ки аз ҳамин мавқеҳо ҷониби дарвозаи Эрон зарба бизанем ки он ҳам бенатиҷа хоҳад буд. навбати Эрон зарба ва голи нуҳум зада мешавад. ин дафъа ба задани гол даст меёбад Фаришта Хусравӣ. 0-0 Эрон дар ҳамин мусобиқа Туркманистонро бо ҳамин ҳисоб шикаст дода буд. 0-0 ва Хусравӣ дар он бозӣ танҳо як гол зада буд. Қаблтар аз ин Эрон бар муқобили Ӯзбекистон бозӣ карда буд ва онҷо 5-1 пирӯзӣ ба даст оварда буд. ва ҳоло мо метавонем рақиби Эрон бошем ки рақибе бошем барои Эрон ки дар ҳамин мусобиқа бештар аз 9 гол ҳатто Эрон зада бошад ба тӯри дарвозаи он, яъне ба тӯри дарвозаи рақиби худ. идома меёбад рақобат. ҳисоб 0-0 ба фоидаи Эрон ва боз ҳам ҳуҷумро идома медиҳанд бозингарони тими миллии Эрон. ин дафъа тӯб аз майдон берун мешавад ва баъди паси Туркаман тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист Муҳаммади Муҳаддиса. дақиқаи 19 рақобат тамом мешавад. зарба ҷониби дарвоза. Туркаман зарба мезанад, аммо зарбаи ӯ ба бозингари мо бархӯрд. бозингарони Эрон талош доранд ки голи даҳуми худро зада бошанд ва як зарбаи дигар, аммо дарвозабон ин дафъа тӯбро гирифт. ҳоло зарбаи ӯро мебинем ҷониби дарвозаи Эрон. албатта он нафаре ки бо пироҳани дарвозабон бозӣ мекунад ба ҷуз аз дарвозабон ҳақ надорад ки тӯбро бо даст баргардонад. ба ин хотир дарвозабони мо кӯшиш мекунад ки ба самти дарвозаи Эрон зарба зада бошад. боз як талоши дигари бозингарони мунтахаби Эронро мо дар ҳамин ҳолат дидем. ҳамагӣ 40 сонияи дигар вақт боқӣ мемонад то хотимаи вақти асосии бозӣ ва ёдовар мешавем ки Эрон барои чорумин бор ҳоло бозӣ карда истодааст. ва як чиз дигарро ман фаромӯш кардам дӯстони арҷманд. дар ин мусобиқа Эрон аллакай ба дарвозаи Қирғизистон 11 гол зад. мо инро ишора кардем болотар. яъне ҳоло агар Тоҷикистон
бо ин ҳисоб ҳадақал бозиро ба поён бирасонад. Пас дастаи нест ки Эрон аз ҳама бештар дар ин мусобиқа ба дарвозаи ӯ гол зада бошад, балки Эрон аз ҳама бештар ба дарвозаи Қирғизистон гол задааст. 11 гол ва ба тури дарвозаи мо 9 гол, ба дарвозаи Туркменистон 9 гол ва дар бозӣ бо Ӯзбекистон бошад хуб 5 гол. Ҳоло тамом мешавад бозӣ байни тимҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Эрон дар футзал дар КАФА 2024 ва ҳисоби ниҳоии бозӣ 9-0 ба нафи Эрон аст. Акнун баъд аз ин бозӣ Эрон бо касби 12 гол дар зинаи аввал қарор гирифт. Ӯзбекистон 9 имтиёз дорад ва албатта Қирғизистон низ имсол то ҷои натиҷа барои худ ба даст оварда тавонист ва ин даста 6 имтиёзро соҳиб шуд. Туркменистон бошад 3 гол ва мунтахаби Тоҷикистон бе гол, аниқтараш бе имтиёз мусобиқаро ҷамъбаст мекунад. акнун Эрон қаҳрамони КАФА 2024 аст ба монанди ду мусобиқаи қаблие ки солҳои 2022 ва 2023 баргузор гардида буданд. ва хуб инам бонувони моанд ки албатта мухлисони худро доштанд дар майдон имрӯз ва омада буданд наздикони онҳо барои дастгирии футзал ва мо умедвор мешавем ки ҳатман мерасад рӯзе ки тими мунтахаби бонувони Тоҷикистон оид ба футзал на танҳо дар КАФА барои қаҳрамонӣ мубориза мебарад, балки дар ҷоми Осиё ва ҷоми ҷаҳон мо дастаи худро мебинем. албатта як замон бозӣ кардани ҳатто мунтахаби асосии мо дар ҷоми Осиё як орзу буду халос, вале имсол ин орзу амалӣ шуд ва мо исбот кардем ки ҳатто бартар аз он чизе ки дигарон мебинанд қодир ҳастем ки кореро анҷом бидиҳем. ва қаҳрамонҳо ҳоло дар маркази майдон бубинед чӣ гуна ҷамъ мешаванд ва хуб ҷашн мегиранд. албатта шумо имкон доред ки лаҳзаҳои ҷолибтарини ин рақобатро бубинед. мо бошем инҷо гузориши худро ба поён мерасонем. хайр. خب چند لحظه دیگر ما گزارش خود رو ادامه خواهیم داد، چونکه در نهایت مسابقه کافا که نزدیک 10 روز در شهر دوشنبه ادامه داشت، دستهایی که زحمت کشیدند و نتیجه های بهتر رو به دست آوردند قدردانی میشوند و جایزه سپاری خواهد بود. و قبل از مراسم جایزه سپاری ما بخش تبلیغ داریم، بعدا برمیگردیم با پخش زنده و ادامه میدیم گزارش خود رو. ما رو ترک نکنید.
Ladies and gentlemen, please welcome onto the stage the match officials of the final match to receive commemorative awards. The referee of the match, Alexandra Konchikova from Uzbekistan. Second referee, Talanbek Raimberdiyev from Kyrgyz Republic. Third referee, Gulshoda Zaitkulova from Uzbekistan. Fourth referee, Mirzabek Japarov from Kyrgyz Republic. And timekeeper, Zivbek Zhignalbekov from Kyrgyz Republic. دوستان عزیز، اکنون ما گزارش مستقیم خیش رو ادامه میدهیم و از اتحاد داوران بازی فینالی اینجا قدردانی کرده میشوند. پیش از همه یادآور میشیم که داور اساسی بازی امروزه کنسیکووا الکساندرا از ازبکستان بود و داور دوم رایمبردیف талантбек از قرقیزستان، داور سوم سیدقولова گلشуда از ازبکستان و داور دیگر از قرقیزستان بودین سیمیک ژиргалбеков، داوری که باید با وقت توجه میکرد در همین بازی. و اولو قهرمانان این مسابقه باید که قدردانی شوند. حالا ببینید که اینجا عکس خاطروی هم میگیرند. در همین وضعیت بازیگرانی داورانی بازی فینالی و بهترین دروازه‌بان مسابقه این حال اکنون دعوت شدین فرزانه توسلیس کاپیتان منتخب ایران. واقعا او بازی خوب داشت و توانست که دسته خود رو کمک کند و عموما در این مسابقه تنها یک گل به طور دروازه خود سر داد. این دروازه‌بان اون هم دروازه با ازبکستان بود و خلاص. وضعیت تیم منتخب ازبکستان حالا دعوت می شود اینجا دروازه‌بان با حیث بهترین دروازه‌بان کافا 2024 بین بانوان. البته در فینال دروازه‌بان این فرزانه توسلیس بود و او البته جایزه گرفت و دروازه‌بان بهترین این مسابقه دروازه‌بان هیئت منتخب ازبکستان دانسته شد. تحت شماره 5 بازیگر دعوت می شود و این سورو شیربیگی است به خاطر زدن شماره گل‌های از همه زیاد در این مسابقه و او بهترین نشانزن مسابقه مذکور محسوب شد. خب تو بازی بر مقابل تاجیکستان 7 گل داشت در حساب خود و در این رقابت البته ما 2 یا 3 گل رو دیدیم و از روی گل ها اکنون بهترین نشانزن در مسابقه کافا 2024 گردید. نفر دیگر مرال ترکمان دعوت می شود برای گرفتن جایزه از هیئت تیم منتخب تاجیکستان. البته معلوم است که بازیگران منتخب تاجیکستان پیش از همه بهترین ها بودند و بهترین جایزه ها رو به دست آوردند در مسابقه مذکور و ترکمان نیز یکی از فعالترین بازیگران در این مسابقه بود. حالا مخلصان تیم ملی ایران را ببینید که در نشستگاه‌های این میدان خیلی زیاد هستند. حالا اکنون دسته سیوم در مسابقه مذکور تیم ملی قرقیزستان دعوت می شود برای گرفتن جایزه ها و یادآور می شویم که منتخب قرقیزستان پس از 4 بازی 6 امتیاز به دست آورد و در زینه سیوم برای خود موقع گرفت. بازی اول را مقابل ترکمنستان 3-1 با پیروزی خود جنبست نمود این دسته و بازی دوم را با تاجیکستان 4-2 با پایان رساند. یعنی تاجیکستان شکست خورده بود در آن رقابت و در دو بازی اخیر خود از ازبکستان 8-2 مغلوب شد و از ایران باشد با حساب 11-0 شکست خورد این دسته. ولی پیروزی بر ترکمنستان و تاجیکستان منتخب قرقیزستان را شانس داد که در زینه سیوم با 6 امتیاز موقع بگیرد و قرار بگیرد و مدال های فخری را برای اشغال زینه سیوم کافا 2024 به دست بیارند بازیگران این مسابقه.
бозигарони ин даста дар ҳамин мусобиқа. Ladies and gentlemen, please welcome the second place team of the KAFA Women's Futsal Championship 2024, team of Uzbekistan. ҳоло дастае ки дар мусобиқаи кафа 2024 футзал байни бонувон зинаи дуюмро ишғол кардааст даъват мешавад. ин тими миллии Узбекистон аст ки дар 4 бозии худ 9 имтиёз ба даст овард. дар даври аввал аз Эрон шикаст хурд бо ҳисоби 5-1. дар даври дуюм бошад Узбекистон Туркменистонро 4-2 шикаст дод ва бозии даври чаҳоруми ин даста бар муқобили Тоҷикистон буд ки бо ҳисоби 7-0 онҷо ғалаба ба даст овард ва дар даври охир Қирғизистонро бо ҳисоби 8-2 мунтахаби Узбекистон мағлуб намуд ва бо касби 9 имтиёз дар ҷои дуюм қарор гирифт. ва албатта ягона дастае ки Узбекистон натавонист аз он имтиёз бигирад ин тими миллии Эрон буд. And finally, the moment ва ниҳоятан лаҳзае фаро мерасад ки қаҳрамонони кафа 2024 даъват мешаванд барои гирифтани ҷоизаҳои худ, барои гирифтани медалҳои мусобиқаи кафа 2024 байни бонувон дар футзал ва ҳамин ҷом болои сар бардошта мешавад аз ҷониби хубони эронӣ ба хотири он ки онҳо дар 4 бозӣ шикаст нахӯрданд ва 12 имтиёз ба даст оварданд. бозии даври аввали ин даста бо Узбекистон буд, 5-1 пирӯз гаштанд. бозии дуюми онҳо бо Қирғизистон дар даври сеюм иттифоқ афтод ки онҷо 11-0 Қирғизистонро мағлуб намуданд бозигарони Эрон. ва дар даври чаҳорум Туркменистонро бо ҳисоби 9-0 шикаст доданд ва бозии даври охирини онҳоро мо бар муқобили мунтахаби Тоҷикистон чанд лаҳза пештар дидем ва акнун бо касби 12 имтиёз ин даста ба зинаи аввал баромад ва қаҳрамони мусобиқа гардид. хуб, ин сеюмин кафа буд дар футзал байни бонувон дар таърихи баргузории ин мусобиқа. солҳои 2022-23 қаблан дар шаҳри Душанбе ва Тошкент мусобиқаҳо гузаронида шуда буданд ва дар он ду мусобиқа низ Эрон пирӯз гардида буд. ҳоло акнун барои сеюмин бор ин даста дар таърихи баргузории бозиҳои кафа байни бонувон чемпион мешавад. мо табрик мегӯем тими миллии Эронро ва воқеан арзанда буданд бозигарони мунтахаби Эрон дар кафа 2024 ва онҳо тавонистанд ки қаҳрамони ин мусобиқа гарданд. табрик мегӯем бори дигар ин пирӯзиро ба бонувони мунтахаби Эрон ва умуман ба кулли мухлисони ин даста ва ташаккур мегӯем ба шумо ки бо мо ҳамроҳ будед дар давоми баргузории бозиҳои кафа 2024 ва инҷо мо гузориши худро ба поён мерасонем. то мусобиқаҳои дигари кафа, хайр. on behalf of the